Помимо изучения родного языка, в детском клубе развития «Фиданчик» занимаются и патриотическим воспитанием. К трагической для крымских татар дате 23 февраля здесь провели открытый урок, посвященный памяти политика общественного деятеля, организатора первого курултая крымско-татарского народа Номана Челебиджихана. На этот раз педагоги клуба провели мероприятие в новом формате. Номан Челебиджиханның яшаган гаиләрне, оның сафдашлары оңа насыл ярдәм иткәнне, оларның гаиләре насыл олганларны балалар җанландырмага тырыштылар. Ве балалар оларның образларына кертмәгә тырыштылар. Балачыклар белсенләр дип. Ayrıca балалар да дегел, тек балалар дегел, аналары, бабалар да белсенләр. Бүтән халкымыз белсенләр. Чөнки безнең халкымыз алыштылар ки бу 23 февральне башкача кайдетмек улар, хованалар, шеңленелер, ама безнеңчә бу шен ве куванчлы бер көн дегелдер. Чөнки безнең беренче муфтиimiz, безнең беренче президентimizni ольдырдылар. Дети подготовили театрализованную постановку. В ней они выступили в образах Номана Челебиджихана, Джафера Сейдамета, Асана Сабри Айвазова, Шафики Гаспринской, Ильханье Тохтар и других участников первого курултая. Biz Milli Parlament Kurultayga millet vekili olarak kırdık. Bakınız, Anifе Баданинская, Ильханье Тохтар ve Hatice Avcı. Ана телебезне öğrenmeye başladım. Bugün ben Номан Челебиджихан. Bugün oynayım Cafer Şeydemet'ni kurultay azalarından birisiydi. Ben Anifе Баданинская'nın rolünü oynayım ve bugün ben депутат edim ve Номан Челебиджихан'ın yardımcısı olardım. Мен бек çok yanı şeylerini öğrendim, bek çok sözlerini öğrendim. Ben anladım ahıhı haram tatar olanlar oge gerek gitmegi. Bayrak kurultayını yaraştırdı. Номан Челебиджихан yazgan an etken men şiirini gem yazıldı. Они зачитали отрывки из выступлений политиков. На открытом уроке также исполнили патриотические песни и прошел тематический квест. Номан Челебиджиханы unutmamak gerekmiz, onun gayelerini anlap, yaş nesilge aşılatmak gerekmiz. Ve bugün bu kurultayının milletvekilleri obrazlarına ballar kırdılar. Ve inanamaz ki gelecekte onlar gerçekten de bu işini devam ederek özleri de milletvekili olup Номан Челебиджиханның kurultaycılık, devletçilik gayelerini omurga geçirirler. В клубе «Фиданчик» уверены, благодаря таким мероприятиям дети будут больше знать историю своего народа, узнавать новое об исторических личностях, следовать их благородным жизненным принципам.